Nadu kakanya utrek ukala lingkot aja afuar kata sansi sanmir kajingsong kulan mungoru MLA kanot Shillong constituency uba Adelbert nongrom Hamadan Malki halor kisantli kimat kiba uba Adelbert uladawa nakasorkar bat kawai kaba udawa kala urlong kakajo kupor menne ka arwai trek kabade kasi kraw ba kasorkar MDA karakhi ya san photli ki maujam jongkadila Meghalaya uba Adelbert ulayang marway klamishim bentalang bat kasorkar panlakhi ya ka golden jubilee celebration na ka benta ka jingdawa ya ka jingdan kam ka hok jongkadila hagane ka jingyalang la pelong biang Hamadan Malki ha ka jingdan ringkat ka kurem ki khon kiti jongba Adelbert ki nongket kam ka khnam ki sang bhalang baper ki long kame ki long kpa ki khon samla shushu uba Adelbert ula ay khusnam ya arngot ki khna pule ki bapas ya ka exam SSLC jongsam aja arfuway baula ay ro ka jingrap song pisa ka ba shipawa jartingka marway shatu ki khna ki badan ka jingduna ka bormat kini kena the present belong to the past, but we do not belong to the past. Mangin matagim day jong kabralit no wala da kani kamanta kadai jong kabralit no Henry day kita kinong saindur, kinong taudur, kinong pradenti ya kalawai jong kilondien bat ki pateng ki banangwan. We are the framers of the future generation, but we do not belong to the future. Ketika segi kebersaju kemau, ngami komunong hikmat, ngai kapurum, ya ke constituency kalau saya yang aning kom UMDC na 19 jauh constituency, but menta na 17 North Shillong constituency kom UMLA. Lesi abang yei, bagai celah kejongi, mentang hidup san posnem, ngimdon ayai, ban pentikna ya kalawai. Dan materdao Hoi Long Meghalaya members of Legislative Assembly Reha Shibermong Menle Ayu. Dan materdao ngapan don hani jaka ban penbor ya ka government. Bagai ban leyei. Na kabarta kalawai bapanai jongka ri ba kajat menrio khamtam ni kon sama kenyo bredno shuru yang ji kuak burom ngakem tu kani ya baru almar kesni kepada sanposnan bredno shuru kani ji kuak burom kepada pelong yang kejela ke jongi kejela ke bagi yo klebo pot usam ngemdon kawai rukaan kepada dah kerpang yang i kementa pada kalawai joki longdien baki pateng ki banangwan ngidon niyo yang celah ngimdon kahok inang yai pan hadu menta upur usam udang sa renghang langi pai ka Assam Meghalaya interstate boundary dispute kampala ban penbet adu menta long leran bangan le ban siem berta baki long he long han ban deng utai ban phong ki sut ki put hapok pulu de matradao menta ka singa jit ban do nang ringkat bat phi kong ki pai ba bat kham tam bat ki long yin long sem ki bangan de banai khusna mentan bat itu kerpang yaki lemari kesni kidon ki bong mabari dalbat ke ko pile kapeleran hatu kapeleran nengang persang berada yang tak kecil leran nengi perkata kita ke status naik ikai yang bahkan tip kita ke status nama kejai beriu jongi ke status come down show kanang hak kanang lihat kanang hiar arsut ka berami kisi ka beraya kipor kejai beriu jongi ka berang ki kanang ngam yano nyen keno ikon cuma apa license siteng mati pakidon kita kesap
Yang balik pa, saya pidon, balik pemuan no sih, balik pemuan tia no sih, saya pilih pas saya pitia. Rego kadon ata kajaka kun, bangan penting na, ya kabangan yaki, ban periyo ya kalaway kabasyan. Jong kamenta bat kalaway. So si bakum bejai pendiri Ustaz Poslam ni say ia taki leaders ki bakam leaders sendiri ki dia ki leaders ni nak berkat bagi jangan nak kalawai jom ki lombian ki paten perbagi jangan ia di simet ki perlenti dia nak koi konstituensi sakoi konstituensi nak koi kalama sakoi kalama bagi kerja rubun sin ia kenongren bat perskem ia kesyuki lah jom mereka semua sarong mana mereka por bangami dari intellectual constituency kabakam syamla penkit ramya malak terwah ka kerta ka banang diam ka bor perkhat ka bormen sim ngam kwa banam ladam nerupo snem ngan sa realize baleye ya ka chai penrio le siteng por ngan sim biares no bar shop thai ngat ka kam ka bobleng da khot la ka jong ka panta ngadon ni ka jaka Dek kebor, kebetulan kecil kentol saya ketika inner voice. Ngawan ni kebor, pen represent ia teka voice of consciousness. Ketika sur jong kecil tiblam. Halo kini kibat santeli, kibangalawan ra hakmat, ngalah keren. Ngalawan ra po kayong darbar tawan kiong hanaba ki onda stimulate penbuan nomor bali marwai rekim tip ngadon pat upai pa ubai ka mohor ke jongki man election South League election kali pasak ke election ke banwan kali ke election ke basak ki ai ke mohor wala kalau marwai dengan persya banwan ra kimat ki bakta madiong yangi komenta pada kalawai Masusi bagi merealize dia. Kiko dia bagi majority, hari kita belum minority yang jai berliu jongi. Kiko dia bagi numbers, hari kita belum out numbers yang jai berliu. Ya namun kena. Ngadu nani kapur, ringkat, kiparlok sama kenam. Kiwal marseran, banyak tiap menjadi amlam, hari jaga, wala kekriat. Henry ikan panggilan yakun nidang cuat namar ban penting kena value yaitu uso ubatian kijengnya ki nagapur saupu sanpo senam menta kasih hakjengnya ada di jom jala kijengnya ki susakut asuro uso udai ulati uguli bagi senduk media syai kejan gedrio laku mengirim sikiwai pat kijela sikiwai pat kiri penghiapan dakwah yang nak kejong kohok lada kahok ngisa kinino ngisa lutino da kay pat din penkermen yang kalawai jong kilong din baki pating ngaku apan keren nak bersai bagi isu kibang warna hakamat kesorkar lalu kipor bangal job election ngai tak mentah balajar election nasib senang nandu bangal job election arja kapra malawan rak nakapor lega syukur tangka assurances basyuai tangka kejikular tangka ketin om kakam kita penbor yang aman habar wan hari jakar sau siteng ngan declare pangande ia sit demonstration daga ba yaki lembah jing kelan mawar daga syusyong daga lenti berjai-jai kita lagi bohong iba prestu na baburong yung bakum na mikmat ulah pa ikipay ba di balik keren nalaya keren na po ka assembly bahkan kapor yang kamangan napan ko dia kung kamansi yung jog iseng palang kanan kapor yung napan ko dia na kamansi yung kung kiseng leno ban penyo yang kecing dawa lalaki nakti yung ban keren yang kecing shisha kaipat kata kecing rakhi lagi kapag layo yang kecela klaim upul usam klaim kian banyada kalau kiki kalau minum lapan yang temat kadau kalau boykot ini kesini kipai pak cok jela kinum semua
ber ring ong kan ni hari mana ada burung mampuak burung kamen toy ya kamen la jong la sai la jadi pertai habi arab banra manu paling ya bet ke burung dia nama ke bet ke burung jot ke jat penrio kio ki party ki badai kita the largest party jo regional party kemnut balik keren ya ka reservation policy namar bagi ki candidate na Garo Hills ki penyak suki ki penyak kakam nong bikmat lajong dah ko baya pen ba kalau wi jo kilom deal pateng perkat mo pinki ta ki party de mo thada mo ji banong marway banong lajun ban ki lajun ban pertah lajun ka reservation policy ka de mo bayan ni de ban tip kata kyo ina na urang marai kini bolong sensitive ready ka gods jogi ko leaders bagin wana na ta ban sensitize ban persutu ban percaya ban start di pada San Posrem sa kanong na compromise kikod sama kajong barang basta nung rawan ra pamong kay ijing sta na job preservation kalong highly illegal kat baka constitution lemba article 16 clause 4 kabong but reservation is meant for job smuling mo pat na ikabi pagkakamik kanino mata ginokam masuto kumakani ba arju baka ditang ka mere resolution na ka personal department it cannot be called resolution if this very subject could not be brought in the floor of the house therefore it cannot be called resolution. Berkampalongan berasa polisi hadu benda. Ke polisi ke kala konspirasi. Ke polisi ke kala konspirasi. San Posrem kung kipai ba kajala sa kanuna compromise. Kadai kapor ngelong arpar bagi parok Garo. Kebre hiju kinong som hati jala. Kasih jantia Garo. Kasih jantia. Kalau kay kay basusi baka mi kasi jantia henry lalagi pergi mau kasi ukria mo pnar boy war o mara mo lengam mo bay pat kasi bayar nido kam marwara ka change hakani ka subject chokra reservation policy marino wa shu bale pen mata ki kor sama jungi basta kiyo prapusan kanai po kamas ke joki ne ki biyo shu baka ne professional courses ke joki Kini show pada berpulih yang tadi lain fair ke joki atau dah nasi ban compromise atau kesong long ni mesti manong bagi kuat manong kinong yalam ni kuat ban yalam hendak nak soterat ban syah yalam San Posrem nadu bagi wala jong jela hadu menta ni dah soterat bersohun hak tak jing syah yalam kinong lawan compromise how about enhancement of age limit small move ai kublai yang ki college partner ki buran po MBA baru siapa pi ke burung tambah penting na baini gawe ke isu dadap ai ke burung sepi kini ki berasa ki isu sauduli berkiwai dia kadai berhaban pendak namar baru khamta bini sauduli kini ki badon hak keti kamdai berhaban pa ne ki jingsi nasa gawe pat kastia lagi na central government dan na asam government kadai baru nak keti balai pimla kamdai wa pimla kadai ma pimdon ka political will peni ba panpau ya ka political will ke jompi ko ba pilih tu asli akan ta shawan poi ane ke cakap ban declare ya kata ka demonstration ke joma ka tu ni ke political will ka bagi community boros kata ne bi ko apa ni ki sautuli ane kiwe bakham dong kam pensale urban life national collection kram persim pi ke burung siapa pi ke burung tambah penting kenapa bagi isu di bakta eksama ki isu di bakta yang jai penrio ki dei pan longkam lem kota ngom tangka ni ai na mi khatu ko pos pi don ngan pi de kam nama rong pi don ka kiti Ring pai relocation jom kinong som hante po motor kadai ka kiti jom ka government when you to kibali ki employee jom ki government
Boleh kita boleh government kim kok mu ya government. Kibang ka mu government. Boleh kim tre. Kadai bakadon ke conspiracy. Kasating hadu mata. Syukular sa man election what ka by-election brother. What menta coba rakhir ya kani ka segi sampo senam ru lakular. Kinayai kular hilu anu syua election. You know ki basta. Bat kiba. Sotu awan bishar. Hey kabadai. Hey kabadai. Mat kadau kini ki isu ki banga mapan kim dei ki banga kuat. Kabdei ki jing kuat joma. Nade joka kenam nade joka constituency. Nade ki jing dongkam joka state. Mata ki wara problem saban bu tu bagi mata nabo penbu ya tu jing kam banyan ti lemba nabo tham motor mata saus nam kalakta ya congestion kayan kanen kawan jom ki pai ba kayan ki jat ni ki ba ya ki kali yang mungkin kena kena ke government ban shim dia cakap kali watang ini small issue kemla ban takil kumlo bat ki kali bagi clear ban kumlo bat ki clear bagi sensar ya gastir man pai so boundary ladang nang kuat persateng sajis pas nam bersama pi berbor Henry pergi ter seriousness ke jompi ban implement no yang kita true infrastructure kum ke school kum ki colleges kum ke healthcare kata kan penskem ru yang jenong try hak itu jaga dan itu ru penskem yang jenong yang tahu pun usaha ondai mangi bersama sor ondai ke sorga ani ondai ru ke district council dai maki ini ban perpau tak jikir kli dan lagi boleh nak sa itu ke scheme mereka phone number 1 po central boleh isu komen sa taman cipan ini ban ai ke nak kalian jongi ru lagi dia berdekat dengan scheme mar sampolak ru kampak kita mengenai arklur arpo tak dapat kiu arklur sampo kiwi berporok ki constituency orang itu kita kecil kecil bahkan ini common issue nada ni dekat tang sampolak gue mali nilai over set up developmental activities banten scam yang kecil nak try long kenra jom kinok song hatu bercakap bagi ni kau mesti baru kue but ke government ini kawan beri tak seriousness dan kita ni cakap clear kita ban set up yang ki police outpost kenapa dia dah yang ki pai ba nak jiksa tombor hanu ko por ka violence pakan don show kenapa ki mesti boleh kenum do ko nak do ki por boleh ada pimla ai kata kam dei ko pimla kana ko pimon suba ai ma kita ko post ko pipi dei balik ko pimnut ni don ka gods suba ai ma nan pendek atau kamram kedai ti bat ke jingkir ni pai ko pai ba kini ki isu gede ki badon hakti kini mahaman paling jingsi nak ki weipat boleh ngim sotu kejuan shom joma ni kapur kaban kot la sai kasi shpo baji ade ba completely menta kasi ngam puak pada sim benta lambat kiru he ruhan ngaku pada sim benta wana oman boykot listil masim ini benta banyak tu nang ringkat berkirim kiria berkipai ba berkamtam begini berdunai konmat begitu boleh hilangin kita pui kita ikan per top 20 naik kublai kerbang ki present media